biya kamal te ka jom shalat gwas me ben wa yen dial kel ko di ente kan tin ka joban ne nywa kel bala jen party registration and ana lat kare wi ka sos dan ko mitika party ke tika bon ko bi participate ka national election ke bu bon be participate biya goro ba kwanya ne ko la citizen wi ka sa Sudan jin chala do te ga yori bi orpin ba te ka mi cha kulat gwat me milariek take a dispute micheben ke ngang nom ke ga ke ta dan go jeno shi ngari lat ke ja chala da ken no ne $75,000 la party registration fee ke yur kon yor pinga ko brand bo participate ka kuin kware chala do yu to ko yu to ngwana long yu to ko yu to ngwana long ano ti Dr. Lama call ti writing take a jom ja ko lat gwasum lariye kinete ngwan ka bonen kono cha la do de rudi register ka ko 30 days ko dio je deadline bala chenga jendang diok ka pay bakel ron kin dang ro jendang red bakel en wala dio je ci do nin ngwan kinin diok no ka kuje mo gorano be bonda ke part de participate mi chalat gwas mi bej mi ci partin ko ken ci kan be participate men bana pin participation jene chala da kan wona ne ni ne tigi ni to long $75,000 ka kwi registration ka party ni no bu kula participate da kan ne and time kwi time kan ne matot no day registration day da yo to ka chan dang jo ka pai bakel kan na me be long kan ka yong man ka yo ka $75,000 te jom cha kulat gwaseme political parties council PPC jikala do ne kani and June 30 registration deadline man chala de final kiram we teacher register ge changamo kane chang na che ka chujalong kane ka ji yochi ko $75,000 yuti kin ti jan baru de US dollar kane na me an condition cha set ne ko be binin registration bu to ka chang nang jok ko pai bakel ken na mo che bech chikala do ne me tell free and fair election yatin kachi kon credible election chi kon dem ladba ko ngode te tan want gam de kan lalat chagula do ne National Democratic Movement NDM Dr. Lama call kela do ne a kan presidential candidate ne tin kon bukule participate ko de kan ko kwa de kan kula lat ke de ko kula kwanya ne ken e kan ni ne ti chi ka kwa ni ne to chi ka kwa long de nyok mi yot ka je jok do no gwa da mechinate content ka PPC chikan woni ngane to buno mu kan ti bon chero de gorpin ke che participate yin bono mo by you look she road bill register ke chi bill participate ke report ana chala de ken so much number right now am to kan tam right konen so no bisos ran by first election by jalat gore ne ideal gore ne ideal che gore ne wude shal ke me kirm yadi karwada gore everybody gore ne ideal kontin tere wi ke South Sudan gore Dr. Machar gore bon dial ko ne ideal bikan mala fair ke free bikan dilat so kuje mo lat ken no nene queen quarry but talk but they'll talk unless cha all the requirement cha kari alika chi queen quarry cha but talk one more take other requirement to can talk right now make on the almadan lero reika South Sudan right and will be malbeben gore ne ideal gore lat ken ideal cha gorne kum kim yadi karwada gore kan bondial ati kantin kon bu participate here bi gore ba kuin kwar ba jalat muka anda kam char kana kon kamrare tijen so cha bu tuo mi kan da kam char kana kon kamrar wal dan tetin abrar ben participate tel do mo ba kuin kwar ba jalat keje ngai kon di ale shikir mi yadi din tam kajen gwasa me chana che ka chol che national prayer che chore yu juba o na ko bnaw mat bnarin lat gwaskel ana bna pal ko de malder bere wi ka South Sudan waljen pon che reform che gor so reform ba benidi ka kira logo je no te ke
take a mal me de no me de lat ka she gor de dakam cha de jelo aw kam kan sa Sudanese a ripo me den gor kan mo gwa mi mo dakam cha te de ti jen gwa mi mo me kan national election requirement kan ka complete ko ngai kon yala mi ci kon right kon ka ku inquiry te ka me la be me bu kon brere nyok men chal ke security la unification of forces ne me la ne dia la ka yu de jok tel gwa me de dakam char no deja banjor ke je kaneke akane den content ba kule mat kel ke bon diale kokien am be riek ma chor charar ko ro ada point de riek so ko kuje moni ano brek dakam ba char be remain ka batin konden cha gwar ka national election te cha tani ke 2018 wo ba ban pin na mo no ngariek me janna ke jen 2018 peace agreement a shi mala den cha nyom lat ko mokir me yadit ko kim yadit mi cha mal den chere ala kala jen mila male mi mo chi chet ka mal dial konte chala ne wal te ka chuon ko de da ma cha de je banjor ban mala wa ngo de jen lokone jok mo so ku je mo mi mal ngo de a jen lokone jok mo te mi bala da kir mi yadit na mon mi bala kir mi yadit be kir mi yadit be da ka mi char be jelu be kir mi yadit man da dien be nyong mi le de be unification of forces be nyok mi le de je ba de ni dia de ni aspela yo de ni pan dial ko ken bala gwatkel na kula we kangu ka security arrangement anyok within that ano ba national election ba jelat go a permanent constitution ano ba tu ba bongon ba tu mo kan bongon kana kontuktel do mi mo mi ba ku inquiry ba jelat keje anyok gorge je no de ping na de je queen ala population census tina de pe ko it ba dat de chalan ke 2010 it can ba use on it what about those te ne de ala consilio start from 2013 abene tama ba ngajidi makan kon lani another census ke population census dodien kon wo ba ko inquire ba jalat goro all this thing goro jeno kan kwadi albare ling bani anyok men very important long te ka tin me cha ti gwas me ka kwi do banana wona ka ku inquire ke je anga me bana bu ka ogang ko goro security anga mi mo mi te deng mi tuok bi ogang so ka kwi mo goro ka neutral force te kejen unified force edan ala necessary unified force gorka je ko kan telecaflation with anyone with any politician chikan chunga kirmi yadit ke chikan chungba ka dakmucha so kuje mo en necessary unified force me kana kon nyoko mlat ya gwaskel mi malbe benedi angam bu ko inquire bi yes of course security ke solution jene ajene kan rekon bu quarantine ba ja kwany by the way chikan ideal kam goten content control and kirma yadi de kaneten content bitede tin be participate ke voting ajena ko yelani ngane method ke warning akuma da kama char na tanelu yet yala de jojino de mo yan wujena biya bin ka territorial ni ki territory nying aswelayo abia voter registration biya bulatin ngal jeno chi kon bugo reason lal jeno wodi kir chi expansion che lana wal me let ko me gui kono lerti dial no new the na do de na they can vote ojen che ji aspila ayo che ga gunten kon tigaten ka kuje mone che gorodi ba kan godi ale kon te che control then be election be lapten yen kwala do de mo kir mi yadi do hon so chi mal chi bebe be kor be leden changa yen kwala do ne kira you first complete all the requirements that are needed for national election to take place, but Kir is not ready. So right now, in prayer about Chola, Kepala about Chola, some people who can let Jor long no Kir logo reform, Kajana take an idea, Chola, this South Sudanese, they'll participate. Ko dega Queen Quarry, they can a lot. Kedeka we Kajan, they narin mat. Man mechanic to Nial, Canada Kona Quar, we could have been Wendian. So that is the problem. So right now, I'm being Dr. Machar bonda kan rotan register ka go ke $75,000 to big participate ke je ka de lanchi do nin dang jo ke nin dang one. What do you think kon wala shanga jandang raw wir bakel ka pay bakaron kin dang raw jandang raw with bakel? What do you think we be succeed in national election ame ke ta me chana mo ke third day la kum spela yo ko bikan registration big party bikan register still more by far no na me take a warning to one to open
so shang jan dang jok pa bakel jen la de la nyo ron kinar yan bakel so mi butu tan ban jelo guch chalo ko jojo ne dial ko ken of course ngai kon ya le chi ne dial ko accept chala do chala short time long no den aro ni jesta ka nyok te de kan tuk te dong de la dang gwa de monen so men chala gwa sme jen gwa de hen ban yo je kan na de report bi atem mo bye bye